kugonza orwebembera abana b'akakoko ka siriimu nagira ngu biine okukwatwaho ahabwa abana abarikutuura n'akakoko ka siriimu okugumana oboshayosha okumira emibazi. Abaana abakusinga abazaire nibo batakwayo sometimes abamu abaana bakuluga ne kwa places nikumubera kizibu kujja kwa accessinga hayi kagambe mango irwaro okusanga mbali ali irwaro bundi liriyo bati bundi taino obuherezo obwonyine obwakwetara kugonza eki akyegyekyerire obutafayo bw'abazaire nukwe kwashaba kuba obujunanizibwa. Uraba omuzaire ukimanyire ngo oli hamibazi please bambi gezaho n'ogwo omwana owoine nawe omukebeza omanye mulingaali urama kumanya omwana ogwo mulingaali omaze kumukebeza. Reverend Patrick Musinguzi Olivika wa St. Luke Church of Uganda nagira ngo kuza kumaraho endwara egi omuntu ayina okwekebeza arwaire ayongere kumanya kwerinda ate emibazi agimira ate ahondera amagezi ga badakitari atakarwaire ayongere kuba mwesigwa ali obwomezi bwe n'ondi mukyara we n'ali omusajja kandi nekyakabi twongere kwegesa our young generations abaana baitu how to prevent obwomezi bwabo kwerinda okutatunga ekirwaire kino. Ogo ayonjire yahumuriza bona abina akakoko ka siriimu ngu tugwe muheru gwa byona etali siriimu yonka nayo tukaba tuyine bizibu abantu tukaba tuli batamizi nyowinyenka mwenge gwantalibanezaga nkaba ndi munyu wa sigara nyararago mbidongo kyonka Yesu obunyamanyire kizibu kyange kinjwahize Yesu akakinya. Government ekyekubaine kubayamba kirinko ogamba kubasembeza buli buherezo bakusomesa abantu abali mu community abataine kibamanyira HIV buli muntu amanyi what we call HIV and AIDS. Ekitongole kya UNAIDS nikyoreka ngu hari miliyoni 1.5 z'abina akakoko ahari abo 95 bari hansi y'emyaka 14. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.